ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу танисият ҳастед. духтаро, имрӯз як видео мемонам, видеое ки вохӯрӣ кардагӣ будем қати Тахминаи Алӣ, қати яке аз пешқадамтарин директорои командаи худам. Чиқай командаи беҳтарин дорам духтаро, худо ба ҳазор бор шукр. Якумин маротиба ҳамин қадар кор мекунем, лекин якумин маротиба мо вохӯрдем. Ман той доштам, гуфтам пагоҳ баъди той вохӯрӣ мекунем. Хеле даговор кардем, ҳеч кас намедонист. Аз командаҳомон ҳеч кас намедонист. Хулоса ман як букети хушрӯя гирифтам ва рафта истодам ҳозир ба пешвози Тахминаи Алӣ. Духтаро, мо ҷимӯим қати Тахминаи Алӣ вохӯрӣ карда истодем. ҳеч кас ба нагуфтагӣ, только мо вдвоём знаем халос. Хеле букети гирифтам ҳозир ништиам пойда Тахминаи ҷине биёд. ҳеч кас намедонад, только мо вместе ҳозир гуфтем як видео карда мепартоем история, потом чтобы дигаро бинанд. Тахмина, агар ки касе намедонад, қати ман видеоҳои ваям боз метинад ку роликом ба Қайсунгулда боз метинад, то зани ҳевар мешад, бечора фақат одами ганда метием роля. Куҷонда бошад духтар? Тахминам ништагм. Қабова ништагм духтар, ман нашинохт ёки нашинохт ин духтар. Духтаро, инҷа аз номи ҳамаи директорои командам Тахминаҷон ба ман тӯҳфаи беҳтарин овардааст. Як гули букети калони қадам кати баробар розаи хусрӯ, як набор овардааст, набори гӯшвору чала ки командам барои ман ташкил кардагиаст ин тӯҳфаҳоя ва якта хеле раҳматномаи хусрӯ. Ман шумо ба ҳамаша хушрӯ карда нишон медиҳам. Духтаро, командае ки ман дорам беҳтарин команда аст. Чӣ қадар ман дӯст медорам ҳамаашона миннатдорӣ баён мекунам ба ҳар як директорои командам ки ҳамин чиза барои ман ташкил кардитон. Духтаро, илоим партнерҳои компанияи Фабелик шавитон. Умедворам ки шумо ҳам низ ҳамин хел командаи беҳтарина месозитон. Аллакай ҳамин қадар командаи калон доритон, лекин ман командае ки ман дорам чӣ қадар мана хурсанд мекунад ҳама вақт. Духтаро, бениҳоят дӯст медорам командаи беҳтарина ман. Ба ҳар яки шумо духтаро ки нав омадаги ҳастон, консултантҳо, мо баям орзумандам ки ҳамин хел званиҳои баланд бироянду ҳамин қадар командаи калон ва мисли ман соҳиб шаванд. Духтаро, раҳмати калон як бор дигар ба ҳамаатон. Инҷа дар омадем як кафешка қати Тахмина, командаон кати гап зада истадаем, кати директором гап зада истадам, видеовызов карда инҷа Тахмина қабида гирифтаст, манам сар наметиҳад. Хулоса суҳбат кардаем, шиштаем. Як шаб Тахмина хонаи мо ба истод, як шаб истод, баъд рӯзи ба фикрам 4 омадагӣ буд, рӯзи 5 рафт. Хулоса мо бисёр видео мекардагӣ будем, лекин афсус ки вақт кам буд. Барои ҳамин хай соли оянда худо хоҳад бо як гала видеоҳои нав, бо як гала вохӯриҳои зиёд мекунем худо хоҳад. Баъд духтаро, якта интервю сахранӣ кардаем, запис кардаем, гӯем ин Тахмина қайф намемонад сартият. Якта интервю сабт кардаем, худо хоҳад бо вай интервюя ман монтаж кунам, агар вақт ёбам мош пагоҳ дигар мепартоям. Духтаро, беяд як суҳбати озоди хушрӯштаги аст қати Тахминаи Алӣ. Ба фикри ман ки Тахмина аллакай пеш аз ман вай партофтаги аст вай видеоя. Хай хулоса манам бояд канали худамро партоям барои архив истад ки то бо соли оянда тамошо карда ба ёд биёрем ки қадар рӯзи беҳтарин буд. Умуман духтаро, раҳмати калон ба ҳар як директоре ки ҳамин чиза ташкил кардитон. Духтаро, ман вообще не ожидала, честное слово, ман абсолютно не ожидала. Ман хел кардам ки Тахминая монда шудаги аз ҳамин вай мегираму, пешвоз мегираму, ҳамин кати мерем хона хел кардам, неки ман бовар надоштам ки ин қадар тӯҳфаҳои зиёд ба ман мебиёранд командам. Духтаро, инҷа мо кафе омадагӣ Тахминаи Алӣ чӣ овард манда? Ай номи директорои беҳтарини ман. Инҷа чӣ наистагинако? О, ничего себе, ман вообще не ожидала, да. Ман гуфтам Тахминаи чалтор ҳам хай айвай мегирам. Ина бинед духтаро. Хеле директор ки дора? Хеле хатлон хеста омадаг духтара. Хоб нарафтай шаб. Вообще хоб нарафтай. Чанд соат нишаштад? 8 соат я? Агар хош генеральный партнер шади. О, пеши бриллиант хеста мебия. Хеле хатлона, ай космоса, ай куҷой набошад. Ина не блин чи наистандагия. Наша замечательная наставница, дорогая Мадина. Хотим сказать большое спасибо, большое и искреннее спасибо за ваше бесценное руководство, за вашу поддержку, за ваше умение находить подход к каждому, за вашу веру в наши возможности. Вы пример для нас. И как лучик света озаряете наш путь. Вы являетесь источником нашей команды. Мы гордимся вами. Спасибо, что вы есть у нас.
С уважением от директоров вашей команды Рахмат Калон духтаро шумо якта матонда хели директор бафтама кичка надора Рахмат Калон ҳам матон духтаро илоим партнерҳои компанияи Фаберлик шайтон ҳам матон якта якта амин амин чиқасруе вообще мы якум бор это что-то такое маналина мекшута шумо чо кардед ман фикр кардам тахмина шалтар что мебии хона хова мезани это хона чизе и хуштуча тахмина наметонам то просто бей ما باید کانفرانس دادم میومدیم کانفرانس داده پیش همو باید میدونیم فهمیدین؟ این همه از میبینم این کارتو یک شو برلیانت دیرکتر یک چرا شده نمیتونه رحمت کلام این ابنی خصوصا смотрите а как директор он газдора надо о май детей не бессменно не рынжай второй на венчика хсуча рахмат калон второй инаш ай настани жони азиз мехрубонам инаш ай команда азиз мехрубонам чиқа команда идет чиқа компания беҳтарин второй ин ка гушвор чаша хеласи как раз гушвор надоштам не гушвор калон накарда бурмадам инаха красота второй рахмат калон ҳаматонда духтаро наҳа туҳфаи командама пӯшидаман инҷа гӯшвораки хусру чавачаш мёкунем инаш хайнастан никам додаги инаша командам красота раҳмат калон духтаро ҳаматонда директорои пеш қадами ман илои партнер шавен генерални партнер шавен ҳаматон духтаро чиқа ҳаматона назм мебинаман инҷа тахминан гулёшу монда бурафт духтаро такой вот букетик. Я ей брала. Букетик аж монда бурафт. Ай хотела man просто бромада. Вақти рафтостагиш ба например гирта мебрафт. Хажевай кам. Пашмуртоштаги. Ассалому алейкум, афау хӯрони азиз. Ҳар яки шуморо ба компанияи Фаберлик ба кор даъват мекунем. کاری کمپانی فابریک خوبیش در چیز دخترو در اون است که در سر ما یگان خوجای نیست که فلان ساعت کار کن گوید یا که یگان خوجای نیست که ما با دادوی کرده فلان قدر کار کن گوید ما زنهای خونشین کی وقت خولگی یافتیم همان وقت تلفن کتی کار میکنیم دخترو اینترنت برآمد کردن در کار نیست معلومات عالی لازم نیست دخترا زبان روسیه دانستن در کار نیست کار به نهایت آسان است دخترو اگر خودتان دخترو همین خیلی معاشای خوب گیرتون من کماندای بهترینی من هستی که شما همین کماندای من با در مدت کوتاه پیشروی میکنید من باور دارم که شما در مدت کوتاه یک زنی موفق میشوید که اصلا نبرآمده درباره فرزنداتون درباره شوهراتون میتونید که صاحب کار صاحب معاشای بهترین شوید حاضر اصل 21 از دخترها حاضر همه کار کرده است همه پول کار کرده است انا میخوام دخترش ما اصلا نبرآمده میتونید که معاشای خوب گیرید